Hello guys, welcome back to my channel Kasih Free Fire Information. Te ngej piru plia ihi baka Free Fire kalawan rakyang ya ka Underworld M1887 kumbang ikut ka shotgun arkuline pia kot kuno rengkat bat ka rapper bundle. Te shwa bangin pej kitiar kitiar ke baka Free Fire ka ai nang ne. Te ngakar pare phi ba pin like ba subscribe ikane ke channel kenang bangan la ban wan ra show ya informative videos pi te tong ini page. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Te hang neng ya ika Underworld M1887 ka female bundle dong ka rapper male bundles pat kami katari hang ni te tiar tim long tan ki bada ibang tan handrai tong ini page wa subscribe te setra ru kim don kitiar ki bada ibang do katakta handrai lada pikwa ban saya kini dengan itu lupa pi ba la kumno ru raspa la ne shi cha diamond kan simban te la da pi don diamond te kam le ne la da pim don diamond wanam pen sap ai te kumba plio i hang ne kam don ai don tang kini ki parachute kini ki softboard ki bag pat art kini ki emote kini ki bite monster pat ke biasa sih te perlok yang mentahi tang kene ke video saya sen ngakat pada piba pin like share ba subscribe kene ke channel nama perlok ngan youtube pi baka tincar bahaban I voice over handai ngakat ba pin kan suk ban soto ikene te ngan ngala kune te tang kuntahi kulai sibon saya kendo pada next video.